Mizoram Journalist Association Kolasib District Chuan Krishi Vigyan Kendra Kolasib Ram Inhmun Atana Che Tumna Omne Ka Chanchin Bumi Te Chu Dot The Daranga Pu An Ni Chungchang Soi Fe In Thuan Siam Manipur Tual Chum Boina Awangin Mizoram Aral Tlan Ni Sang Singkhat Sang He Zali Songpa Pathum An Omne YMA Sub Headquarters Lunglei Chuan ni sompanga thasari sang hi somhi pathum khan lunglei khopuya namdang dan laba sumdong le mizong hing hoa sumdong anom le omlo an en fia dan laba sumdong le mizong hing hoa sumdong na kalpui dor somthum panga an huchuak clear tu te in zawa in chebei ule noel banal rat pui kania tuna chuan chanchin thar kim changzo kin ngai thla ang Kolasib chu Aizol Tlang Kong Lam chu Siam That Ani Dona Wangin Aizol SP Rex Zarzo Liana Ban Chong Chuan Thakhat Chung July ni som pariat atanga August ni som paruk atasi phir kaltlanga lirthei tlan thei ani lo thu atar lang Kong block ani chung hian LMV chin hnuai lam tan hel thei ani dona Kolasib lampan tur tan sedisi kon chu si phir kon venga le Aizol lampan tur tan si phir arpu bazar chu sedisi ate hel thei ani ang Mizoram Journalist Association Kolasib District Chuan Krishi Vigyan Kendra Kolasib Ram Inhmun Atana Che Tumna Omme Ka Chanchin Bumi Te Chu Dot The Daranga Pu An Ni Chungchang Soi Fe In Thuan Siam An Thuan Tarlandanin KVK Kolasib Rama Inhmun Che Tumna A Omnia An Shia Rawangin Chanchin Bumi Chen Khat Te Chuan Thilom Zia Shia Tumin July ni ruksang ni somni pathum khan an tloa KVK Rama hian Inhmun Che na tur Pertam tak khen ani tian hmua a hmuna tlo tu te hian khotlang shwai tu chan khat te an bia a thilom dan an zo chian hnuwa he thil hi veng thar MNF party ho tu te hmalak na ani thu an dong ani KVK po in an share lava per khen ani awangin dan lavaram chu lui tumna ni in an ngaya michan khaten party pakhat press release be chana puangzar anga an pu na chu dor ani ti in eng party in nge KVK Ram Chungchang a hiam press release siam an share lo thu an tar langa emi hnuwa hian Kolasib bial tu MLA Pularin lela ministerin helai ram hi atlo chumin ama ti tirani thu asoi ani anti MJA Kolasib District Chuan Inhmun nei lo ten inhmun an nei na tura malak na hi ando da lova inhmun nei lo tak tak le mamo ngoi ngoi khotwal mi nget ngei ten inhmun hi nei ngei se an du pui zo ka chumi konga chuan sarkarin dana neya danangin engkim kaltir masa in malak ni chin se ti chu an du dana ni thu an tar lang Minister Pukelrin Lian KVK Ramatlo tur thu an lo mu anga July ni som pahni sang ni somni pathuma chanchin bumi chen khatte a hmuna kalte chu MJA anga kal an ni lo thu an tar langa hemi chum hian an be sei lo le an rin lo tak mai in minister hian Kolasib District MJA de chu dot puangza le the dara eptu party ang hiala pu an ni thu tar langin MJA member te chu an omna party nen lama shiat vek thu ama toy om tu official le party worker te shiat lain asoi chiam mai chuan abara khai tak zet ani ti in hemi chuma video clip a chenazar chaulang tura du lai lai ka chen chu atu ka the dar ani thu an tar lang bok Kolasib District MJA chuan chanchin thar the dar konga aponga takin thudik lo le dot an chuang an la shiat ngai lo thu te inhial na te chuak thei chi anga phei chuan thulak narin tlak an nei lo chuan an puan zar ngai lo thu soin KVK Kolasib Ram Che Tumna Oma po hian department ho tu te berin an shiat lo awangin dan lawaram nei sak tumna ni in an shia a thulak narin tlak tak nei puang zar mai chaw an ni thu an soi MJA in nga na chu service to the people mipui rongbol tu ani awangin ramle khotlang ta na thatura chuan hwaisen takin ke an pen thin laia dot puang zaranga inpu na le ep tu party ang hiala inpu na chu MLA minister le politician dang atanga alasiat ngai lo awangin tun chama thil thleng po himak anti thu le poi anti thu an soya thuthar puan zar na konga lung oilo na an nei ani po inwan tlang ma soi hian omzia nei lova tun hnuwa chuan thleng to lo se an du thu an tar lang bok
Kolasip District MJA chuan KV Keram in hmun atana the tumna ommek chungchanga chanchin bumi te chu dot puangzar le the daranga pu an ni chu an ngai thutak awangin July ni sompali sang ni somni pathum khan emergency meeting nge neya hemi chungchang an ngai tua hnuwa chanchin bumi ten an ti ngai lo angin thilom zia dik tak hi soifia tula an share awanga soifia an ni thu an tar lang ani Manipur tual chung buai na awanga Mizoram maral tlan mi sing khat sang ne zali somhwa pathuma nom meka anjinga tamber hi Kolasip district a omin mi sangli zali somrukni in relief camp som pathum siam ani Saitwal district a chuan mi sang ne zakwa somli omin relief camp pakwa siam ani a Champhai district a mi zathum somruk pakhat Khozol relief camp pahnia mi za somni pariat serchi pa mi somkwa pakwa Mamita za somnga pariat lungleya somnga pakwa nathiala pariat siaha somthum omin longtlaya mi somruk pakhat anombok Home Minister chuan Mizoram chuan Bengal Eastern Frontier Regulation hnuaia Inner Line Reserve Forest Square Miles zanga pakwa churam ria apomani thu asoi Asamero chuan kumsang khat zakwa somthum pathuma India Map Survey angaram ri chu a constitutional boundary ani thu an soive thungni in Home Minister hian asoya Mizoram in ahwam chin khosomruk pahni te chu komin February thla khan Assam sarkara thelu ani thu le Assam sarkarin a chan let na an ngak mek thu asoi Pulai cham lian chuan ramri chungchanga state pahni te inbiak hun chu ruat alani lodi asoya state pahni te hi thil sang sanga online mangin anin be popreng ni a soin state pahni te kumsang ni somni pakhat atang khan ramri chungchang soifel tur hi anin betana nikum November thla agaw hati ramri chungchanga inbiak na hnung bera state pahni te hian Mizoram min an thu soi thop turin thathum chhungin khosang sang anomna hmun ahwam chin le mipui cheng te le akai hnoi thudang te chu ape chhuak don ti an lo rel to a heng te hi state pahni atanga regional committee din chuan an soi dun don ani Kumin January khan Mizoram sarkar chuan study group dinin he study group a hian Assam hnena an du dan an lo thlen to ani Chief Minister Puzoram Thangale Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma depo in ramri buai na chingfel tur hian November sang ni somni pakhat le nikum September khan New Delhi a voini an lawin hmuto bok ani YMA sub headquarters lunglei chuan ni sompanga thlasari sang ni somni pathum khan lunglei khopuya namdang dan lava sumdong le Mizo Ming Ho Asumdong anom le omlo an enfia dan lava sumdong le Mizo Ming Ho Asumdong na kalpui dor somthum panga an hmuchuak lunglei YMA te hi group pathuma in chenin marlama zotlang le chimlama lunglon thleng an kala dan lava namdang sumdong le Mizo Ming Ho namdang sumdong na kalpui dor somthum panga an Buchuakin, Eichop Zorna Dor, Thingpui Dor, Bel Zorna, Puanthui na Dor, Electric Bungrua Zorna Le, Lirthei Workshop Te, an Nitlom Ani. Dan lava sumdong le Mizo Ming Ho Asumdong na kalpui ta chungsanga hian, malak chunzom zel an tumthu, YMA sub headquarters, Shwai tu ta chuan an soya, an hnuaya legal committee tin an zirchian hnuwa, ruaman na siamin, atul dan angin ma an ladon ani. Sub headquarters YMA lunglei secretary Zothan Zwala namte chuan YMA kumpuan ramle namhum hal an bozui na kalzela mala an ni thu soin Mizo mipui le lunglei mipui ten chang har pha nan mangse kadu ani ati Puzo Thanzwala hian namdang hne na mani ming ho tira sumdo na kalpui tu te chu YMA chuan ramle nammel ma angai thu le vai kuta a hlok na tamzo ka lu thu soya YMA malak na Mizo mipui le lunglei mipui te thlop na angen ngal ani Mizoram State Healthcare Scheme nuaya damlo bil December sang ni somni pakhat thlenga thelu chin te pek zo an lanilawa June ni somthum sang ni somni pathum thleng khan damlo bil ba vaibel se somsari pariat nuai somkwa pahni singkwa sangthum zanhi somthum parukala om RTI zo na Mizoram State Healthcare System SPI awina chandanin bilba te hi December ni som sang ni somni pakhat nulama Mizoram State Healthcare System in abil donte annia damlo in enkol na bilba tlinkhom chan chu pek chwa ngai zat dai tur sumdon lo wang ani
kumliam ta sangni somni pahnia changa somni pathum khan Mizoram State Healthcare System hnuaia chungkwa singthum sangkwa zanga panga inziak lut an oma kumdang aya inziak lut tlem chan hi zirchiana nei ani lo awangin hriat ani lo Mizoram State Healthcare System ti changthun nan Mizoram Sarkarin Asian Development Bank loan puk tura buat abuai puya loan hi ahma thayang berati fel tumin sarkar le ADB 10 inbiak na an nei mek ani Mizoram Sarkar hian Mizoram State Healthcare System atan ADB atangin vaibel se sang khat pu katuma ti felani chuan bil tang tam lutuk azeom thei be sei ani Aizawl is true that PM blocking and party zom thar lomlu in common boy an buat sai man puitu ZPM leader Puraldu Omachuan ZPM in sarkar an inrin ai ma in party dangin anrin na anasazok ni inasoi Inrin niya Amveng South Community Hall la Inkoma Pulal do Omachuan Changthar zinga kalphung ti danglam du pol at chillo thil tak tak du an tam hle ti soin hengmi te hian an ngai dan hwai takin an kalpuingam to a sarkar tha du na po chalai zinga alian hle ti a soin ZPM in sarkar an inrin ai ma in party dangin anrin na anasazoka anwati buai po nilovin an mani an buai MMT asoi Pulal do Omachuan political party dang te chu ZPM party boy puin an buai ti soin thuhlui po an post non tlut peya ZPM in bei an to na sat paule an pun pha zel ni asoin mi khongai an hlo pha jog ni in asoya muntina an pung zel ni in asoi kalphung thar an soi zinga an ngai poimo chu ei ruk na ni thu soin ZPM leader hian kalphung thar mangin an do don ati a chief minister lallu tukchin po kalphung thar mangin an ti danglam don thu asoi party president le chief minister ni na chu mi pakhatin achel khop don lo ni asoin chief minister in works portfolio achangve lo tu ringot po kalphung thar ani thu asoi ZPM an sarkar chuan lok ayuta an thuam chang dona an thuam chak dona CBI ko lu chungchang po PSC a an rel to don ni in asoi ZPM leader hian mipuin party sarkar an ning to di soin mipui sarkar an du'a nalak chungchang a po mani du sakzong te thun rem chan na bot phwa chop ang an ti ve don lova hemilam boy puitur MPSC an nei renga an kuta om mai don ni in asoi Block Vice President R. Rinzwala kai shwain khoma hian ZPM Aizawl is true bial viltu bilal chanzawa AMC councillor Christina Rora pui sailo le dampa bial viltu wanal sailo te point thuan soi ani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ani